Andrea Berta na Mikel Arteta baracyakomeje gushaka uburyo baza kubongeramo abakinnyi muri no equipe yabo ya Arsenal, ndetse ibyo bakabikora vuba cyane kugira ngo baze kuba bari kumwe n'abo bakinnyi bashyashya bari bushyiremo mu gihe cya pre-season, ndetse kugira ngo baze kuba babifashisha nyine bitegura season igiye kuza, cyane ko bafite na match ya mbere ku itariki 15 ubwo bazaba bakina Community Shield. Reka rero mbanze mbaye ikaze hano kuri Game Sport Hub, cimira cyane mwese mwamaze gukanda subscribe n'abatarayikanda, ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ari nako mbinjiza muri kino kiganiro cy'uyu munsi ngira ngo tugaruke cyane kuri no equipe ya Arsenal ndetse na transfer zose irimo ivugwaho na update z'uko zimeze naho zigeze. Tukinjira muri no equipe ya Arsenal, ndagira ngo duhere ku nkuru ya Sky Sport. Ni inkuru yari imigaruka kuri deal witwa Bruno Guimaraes kuva muri equipe ya Newcastle. Ku munsi w'ejo nibwo twakoze video tugaruka kuri possibilities ndetse na gahunda ihari hagati ya Arsenal ndetse na Newcastle kubijyanye n'uno mukinnyi. Gusa icyo wamenye uyu munsi nuko equipe ya Newcastle yamaze kwimenyesha Arsenal iti twebwe we are ready, we are open, cyase twiteguye koza kuba tubaha umukinnyi, ariko nanone ngirimo irasaba amafaranga angana n'ayatanzwe kuri Sandro Tonali yerekeza muri equipe ya Tottenham. Mbibutsa yuko uno musore bita Sandro Tonali yaguzwe $92 nka fixed fee, ndetse haza kuba hongerwa izindi $8 byose hamwe bihagarara $100. Equipe Aston Villa rero bikavuga yuko ngo yababwiye Arsenal ko kugira ngo ize kubibahereza uyu Bruno Guimaraes biraza gusaba ko bishyura $100 n'ubundi nabo kugira ngo baze kuba batwara uno musore w'umunya Brazil ukinira equipe ya Newcastle kugira ngo aze kuba bajoininga hari ya Emirates. Ku munsi w'ejo nibwo nababwiye ko equipe ya Arsenal itifuza kuza gutanga amafaranga arenze $70 ku kizwi nka fixed fee, ari kuvuga ati byibura n'ibyo dushobora kuza kuba twakwemera tukatanga amafaranga menshi ashobora no kugira muri $90 nkuko ejo twoze tubigarukaho, atari ko nyine byibura amafaranga tukaza kuyabaha mu byiciro, cyangwa tukavuga ngo tugiye kwa $70, izindi miliyoni tuzaba tuzibongera nk'ama add-ons wenda zishobora kugera muri 20. Niko Football London yari irimo irabitubwira ku munsi w'ejo. Kugeza amaginga icyo wamenya kuri deal y'uwitwa Bruno Guimaraes nuko nta cyari cyahinduka kidasanzwe, usibye kuba none equipe ya Arsenal ndetse na Newcastle zemeranije ko ku munsi w'ejo hazaba ari ku wa kane, ubwo n'uyu munsi zigomba kongera kuganira cyangwa se zigomba kuza kongera kwicara ku meza kugira ngo zirebe possibilities zo kuza kuba zatwara Arsenal nyine yatwara uno mukinnyi kugira ngo aze kuba turuka muri equipe ya Newcastle nyine yerekeze Emirates kujya gukina muri equipe ya Arsenal. Ibyo nibyo bamenye kuri deal witwa Bruno Guimaraes, nuko ikibazo gihari kugeza amaginga noneho ni ku mafaranga equipe ya Newcastle irimo isaba Arsenal nayo bititeguye kuza kubitanga amafaranga, cyane ko ari imwe mu equipe n'umuntu atari gutanga amafaranga menshi kuri nomero 3. Ikindi twerekeje kuri deal y'uwitwa Julian Alvarez. Julian Alvarez ibyiwe nabyo twavuga ngo ntago biri guhinduka cyane, kubera yuko yaba equipe ya Atletico Madrid iracyari kuguma ku ruhande rwayo cyane, yaba Julian Alvarez aracyari kuguma ku ruhande rwiwe. Equipe ya Arsenal nayo ikaza muri no dirisa nk'umugenzi cyangwa se umuntu urimo wirebera nyine kugira ngo imenye ngo eske biraza kunze biki kugira ngo nze kuyambona uno mukino. Igitangazamakuru cyo muri Espagne bitangwa ni Casa Offside, abantu benshi barakizi, kimaze kuba kiduha update kubigendanye na deal y'uno musore. Na makuru yamaze ko asoka kuri uno munsi, barimo baratubwira yuko uwitwa Andrea Berta yaba yongeye kuganira na Julian Alvarez ndetse n'abamuhagarariye, ndetse bakaza kuba bumvikana ku kigendanye nuko noneho ari open, ndetse ashobora kuza kuba nayo yakwemera kwihutisha deal yiwe kugira ngo aze kuba ajya muri no equipe ya Arsenal ave muri equipe ya Atletico Madrid. Uko tumaze iminsi tubigarukaho, kimwe mu bintu twakunze kugarukaho cyane cyagiye kinagaragara, uwitwa Julian Alvarez icyifuzo cyo cya mbere y'ibindi byose nuko agomba kuza kwasohoka muri no equipe ya Atletico Madrid. Ibyo ngibyo ni ibintu yamaze kubamenyesha Atletico Madrid, irabizi nayo ubwo nyine ko Julian Alvarez yifuza gusohoka. Ibyo byose nabo ni ibintu bamaze igihe barebaho bakabishyira ku meza bakagenda bibalansa, kandi igihari cyo nuko no musore agomba kuza kwasohoka hatagize igihinduka. Gusa nanone ibyo nari ndi kubabwira byuko Atletico irimo iguma ku ruhande rwa na Julian Alvarez akaguma ku ruhande rwiwe, Atletico Madrid nayo iracyavuga ngo nibyo
ubwo wifuza gusohoka rwose natwe turaza kukurekura wigendere, ariko hari ikintu kimwe cyo ukwiye gusiba mu mutwe wawe, cyangwa se hari ikintu kimwe cyo tutari buze kwemera ko kiba. Icyo kintu ni iki rero? Ni ukuvuga ngo Atletico Madrid no biracyahagarara ikavuga ngo ntabwo turi bugurishe muri ekipe yari yose yo mu gihugu cya Espagne. Kandi mwibuke yuko uwitwa Julian Alvarez mu minsi yatambutse possibilities cyangwa se yiwe icyo yifuzaga ikipe aprefera cyane ne kujya muri ekipe ya Barcelona. Murabizi ko kuva na mbere nyine ariyo ekipe yifuza kuba yajyamo, ndetse ibyo ngibyo ni imaze iminsi bizwi. Update rero CAF offside irimo iduha kuri no deal ni iyi. Nyuma y'ibiganiro byahuje Julian Alvarez na Andrea Berta bumvikanye ku kintu kimwe kivuga ngo amakuru arimo aravuga yuko witwa Andrea Berta yaba yabwiye Julian Alvarez akamubwira ngo nibyo watubwiye ko wifuza kujya muri ekipe ya Barcelona, ibyo turabyumva turabyubaha tugwanigiye kugira ngo ubikora, ariko nanone kubera ko se zigiye gutangira ntago turi buze kuguma tugutegereje tutazi ngo ese ubundi uzaza ryari cyangwa se bizagenda bite. Namubwira ati rero ibigihari ukwiye gufata umwanzuro. 1 uraguma uwensistinga kujya muri ekipe ya Barcelona, twebwe interest yacu kuri wowe twikatinge cyangwa se icyifuzo cyo kuba twagusinyisha twite tugikuramo twigire mu zindi deal zacu natwe ko hari abandi bakinyi twagerageza, cyangwa se unimba wumva koko uri open uri ready uri tayari kuza gukina Emirates, utwemerere tugende tuganire na Atletico Madrid ku kigendanye n'amafaranga n'ibindi biganiro ibyo ari byo byose by'ibyo Atletico iribuze ko yifuza n'iby'iduca n'ibyo turi buvugane, ariko tuzi neza ko utakiri muri atuzana hayo mananiza yo kuvuga ngo tugumye dutegereze Barcelona. Bagakomeza tubwira yuko rero ngo icyavuye muri ibyo biganiro n'ubundi nyuma yuko Andrea Berta yaba propoje ibyo. Murabizi ko no mu minsi yashize aribwo twari twabwiye yuko nyine Andrea Berta yerekeje muri kino gihugu cya Espagne. Uwitwa Julian Alvarez noneho yababwiye ngo nacyo noneho mwe mugende mugane na Atletico Madrid, n'ubundi birasa nkaho nayo itari bukwifuza kuza kuba yandekura ibyo kuvuga ngo dutegereze Barcelona tubyihorere, mugende mugane na Atletico Madrid kugira ngo deal nishoboka cyangwa se nimubasha kumvikana koko nze kuba natangira imyitozo muri ekipe ya Arsenal, nze kuba nakina kuri Arsenal, cyane ko yatangiye kubona ko nyine ko kuba yakwerekeza muri FC Barcelona ari ibintu bigoranye cyane. Ikibazo gisigaye rero kuri no deal kugira ngo ize kubirangira, twavuga ngo ahanini gishingiye ku biganiro biri buze ko hagati ya Atletico Madrid ndetse n'ino ekipe ya Arsenal cyangwa se Andrea Berta nyine nk'umuntu ugenda unegosia deal zabo. Give me sport bari kutubwira yuko muri kiriya cyumweru tugiye gutangira, ubwo ni ukuvuga ngo ku munsi wo kuwa mbere niko barimo baprefera ko bavuze ngo in the next weeks there is going to be the starting of the negotiation between Atletico Madrid and Arsenal, according to what have been in the conversation between Julian Alvarez and Andrea Berta. Cyasati mu cyumweru kigiye kuza nyine hagiye kuza kuba hatangira ibiganiro hagati ya Atletico Madrid bishingiye nanone cyangwa se bigendanye n'ibyavuye mu biganiro byabaye hagati ya Andrea Berta na Julian Alvarez. So nugutegereza tukareba rero ngo hagati ya Atletico Madrid na Arsenal biraza kugenda bite, cyane ko Atletico Madrid iri gusaba amafaranga menshi, Arsenal irimo iratanga amafaranga make ku isoko. Ni kimwe mu bintu rwose umuntu wese yahamya. Ikindi kandi noneho muri no ekipe ya Atletico Madrid bari barimo basaba Julian Alvarez, ariko n'ubundi kugeza amagingo witwa Mikel Arteta yakomeje kwensistinga no guhakana avuga yuko atari buze kurekura rutayizamu we Julian Victor Gyökeres, kahubwo icyo akeneye yari undi mukinnyi wari buze gufatikanya cyangwa se bari buze gukompeta ari imbere, ariko atifuza kuza kuba arekura iyo nimero 14 wiwe. Indi update nshaka kubaha kuri no ekipe ya Arsenal na transfer zose irimo igenda ivugwamo nibigendanye no mu winga. Murabizi neza ko uwitwa Morgan Rogers yamaze kubasinya muri ekipe ya Chelsea, iyo si inkuru yo kugarukwaho byinshi murabizi. Ahubwo kuri update nanone gato kubigendanye na Kenan Yildiz, ekipe ya Juventus yanze kuva kwizima kugeza amagingo yaya iracyari insisting ivuga yuko uwitwa Kenan Yildiz nyine atagurishwa cyangwa se itari buze kumurikura ngo agende.
ibyo rero nibyo byari byakomeje gutuma ekipe ya Arsenal ikomeza gupushinga no kugerageza ngo irebe diri y'uwitwa Yan Diomande. Murabizi neza ko yahamagaye mu minsi ishize irimo ibaza aba agent ba Yan Diomande possibilities zo kuba bakwerekeza muri no ekipe. Yan Diomande ndetse n'abamahagarariye babwira Arsenal yuko bo bari open ndetse bafokasinze cyane uko bajya muri ekipe ya Paris Saint-Germain, badashaka kuba bagira ibindi biganiro ibyo ari byo byose bajyamo mbere yuko bamenya iherezo ry'ibiri buze kuva hagati ya Leipzig ndetse na Paris Saint-Germain. Ikindi twari twagarutseho no kuvuga ngo nyine nimba aba bawinga bose bitari gukunda. Morgan Rogers yamaze kuba agenda, Kenan Yildiz Juventus iracyarimo iragorana. Ikindi kandi na Yan Diomande nawe byanze, bisobanuye neza ko nyine Arsenal ikwiye kugira ikindi kintu ikora cyangwa se ikwiye kugira ikindi kintu ikora nyine kugira ngo imenye ngo ese duhagaze cyangwa se turaza gukoresha umukinnyi wuhe, kuko kimwe mu bintu byitezwe nuko uwitwa Gabriel Martinelli agomba kuza kubasohoka muri ekipe ya Arsenal bakinjizamo umuwinga mushyashya. Ibiganiro biracyakomeje rero hagati y'ama ekipe atandukanye yifuza uyu Gabriel Martinelli, nubwo atari hatangira ibiganiro nyine biri official birimo amabid. Gusa uwitwa Fabrizio Romano yararimo aratubwira ko ekipe ya Bayern Munich ndetse n'ino ekipe n'ubundi ya Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyani arizo zamaje kuba zahamagara muri ekipe ya Arsenal zibaza possibilities zo kuba babona uwitwa Gabriel Martinelli. Ku kijyanye n'umuwinga mushyashya rero ugomba kuza kuba winjira muri ekipe ya Arsenal cyangwa se Arsenal imikurikirana. Arsenal biravugwa yuko yahamagaye nkuko ni BBC irimo itubwira ino nkuru, yaba yahamagaye ekipe ya Paris Saint-Germain irimo ibabaza ku bigendanye na possibility zo kuba babona Bardre Barikora, ariko n'ibiganiro Arsenal songera ibyivanamo bitewe n'amafaranga witwa Barikora arimo ashyirwa n'ino ekipe yiwe ya Paris Saint-Germain. Amakuru akavuga yuko rero Paris Saint-Germain yifuza amafaranga menshi, Arsenal ititeguye kuza kubitanga, ari nabyo ngo byatumye noneho ahubwo ihindura kata cyangwa se ihindura interest zayo ikongera ikazivana kuri no Bardre Barikora ikazerekeza kuri Nico Williams. Nico Williams murabizi neza ko na sezi ishize ekipe ya Arsenal ari imwe mu ekipe yararimo akora ishoka byose ngo areke musinyisha impangane na ekipe ya Barcelona, biza kurangira n'ubundi Nico Williams yahisemo kuguma muri ekipe ya Atletico Bilbao. Gusa icyiza gihari nuko burya muri kontra yari yasinye yagombaga kumugeza muri 2035 ngira ngo 93, yari yashyizemo release clause ya miliyoni 77. Iyo release clause ngo niri muri contract yiwe, bisobanuye neza ko hagati ibiganiro bitari buze kugorana hagati ya Arsenal na Atletico Bilbao mu gihe cyose yaza kwifasha umwanzuro kuza kuba yerekeza kuri no mukinnyi, cyane ko nubwo batangiye kunyire kuba baganira kuri no mukinnyi ubwo ni Andrea Breton na Mikel Arteta. Amakuru aremeza yo kuwitwa Josh Kroenke atari konveke cyangwa se atarimo arumvikana nabo 100% kuri deal y'uno muvandimwe bita Nico Williams. Gusa nkuko birimo bitangazwa n'ubundi n'ibinyamakuru bitandukanye mu gihugu cya Espagne, ekipe ya Arsenal yasubiye kuri deal yitwa Nico Williams ngirebe ko yaza kwimwinjiza Emirates kuri akaba ajya gukina ku ruhande rw'ibumoso, ashobora kuza kubafatanya n'utwa Christos Torres mu gihe cyose yaba atsinze ikizamini cy'ubuzima agomba gukora vuba muri kino cyumweru. Nawe urabizi ko bamaze kumvikana hagati ya Club Brugge ndetse na Arsenal. Ni ugutegereza tukareba rero ngo niki kiri buze kuba hagati ya Arsenal n'abo bakinnyi bose irimo yifuza. Gusa icyo wamenya nuko kugeza amaginga ku ruhande rw'ibumoso umukinnyi ufite amahirwe menshi ndetse Arsenal yatangiye gushyiramo imbaraga nyinshi n'uyu Nico Williams, bigendanye no ku ekipe ya Juventus ndetse na Paris Saint-Germain zirimo zirashyira igiciro kinini cyase imwe muri zo itanashaka no kugurisha umukinnyi wayo ariyo Juventus. Paris Saint-Germain gashyira igiciro kinini, Yan Diomande akaba yaramaze kuba bahakanira babwira ko ategereje indi move ashobora kuza gukora imwerekeza Parc des Princes. So kambashimire cyane mwebwe mwese twabanye, mwitse ukanda subscribe kuri no channel, wike ukanda like kuri no video, jya muri comment section udi igitekerezo cyawe utubwire ese we muri abo bawinga bose equipe Arsenal irimo yifuza ninde wakwishimira kubona. Abafana ba Arsenal muze twiganire, ni Yildiz ni Barikora cyangwa se ni Nico Williams, tuganire.